spesial buat pengantin. Bareng CVS Production, bareng MM Produksinya juga ya. Pengantin. Ibu hajat. Pengantinnya mana pengantin? Bapak hajat, ibu hajat yang disawer. Ayo, Pak hajat, pengantin. Udah siap bonusnya ini? Tuh siap sawerna? Aduh, melambaikan tangan. Gusti. Ayo, dari siapa dulu ini? Bapak bakalan. Iya, bapak hajat, bakalan. Disangka warti yang stres ngomongi sedalam-dalam gangguni bahasa Taiwan. Bu hajat warti yang maning warung kedokan sunger pesek kedodokan iwak odong pindang teri dada sombong sing luar negeri. Ayo masih goyang kembali MM Production. Bareng CVS Produksinya juga. Auben yang harus Auben. Asik. Lagi dong mama. Masih ada Bapak bonusnya? hajat. Belum, akunya belum. Moal, tenang bu. Lagi mah. Buat diem, sombong pisan. Ngadirakeun senopeli sing Taiwan. Pengantin, mana sawerannya pengantin? Buat pengantin sawerannya pengantin. Yen nyanda celana pendek Nekarus singkrang sing gawe ati merangsang Goyang Pak hajat. Tangga batur pada ngejebres Pak hajat disangka warti yang stres ngomongi sedalan-dalan ganggone bahasa Taiwan. Ibu hajat terima kasih. Warti maning warung kedokan berpesek kedodokan iwak odong pindang teri rada sombong sing luar negeri. Gaya wong ebule rambutnya abang warna disangka bule beneran padahal dadap semiran.
nambah lagi Bu Hajat, Pak Tadi Hajat? nambah Ibu. Sudah? Terima kasih. Mungkin nambahin sarang panganten ya Bu nya. Iya, hatur nuhun ka Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Nah,